papa ya fene pa ya no my can see mo so ni pe de enwene nam ya ya oba no ya but oni ho kakra nam say na dog ye hin wo kwose sar na de nyame adom adwuma ndi ni chinchin sa o kwoti nuro na ba tian de odi agora na de obebo ye 2,000 nkwas gina ye se make wo hu ni pakro Dr. Sharp ala no pe wa be no so aye fe do ye mo akwa be Ejoso. Yene na de obebo ahia mantene ya obebo abo me kura. Onfa ma me so ho. E mo akwa ba. E da se pa ja. Wako shemu de na enuro de odi bia be ka ho. Obe nden. Se tembia na wo ni nyame ye. E na obia Ghana no enka obenya ade chi ade sen se yi ne o ka so obia na ya eye holiday. Wọ́n sẹ́ ni obi eye bia no oye de boaga no obi ton pure water okwan ho a oboaga na woti kam na sẹ́ wantimi anya nsuo anya yi a sukom betimi aye de be aku watiat nti ni obi abesore bia oye bia no oye de boaga na saa nso ntina yenso so no yehwehwe mu am yehu sẹ́ bibi wo no ma ye frɛ no yade a wo ye ndan afia untimi enko enya yade untimi nko nya wo ye den obeyare nti Yesu Kristo kura ba nensem no okan se obu bebi se me yare ye no mama me koda afiase ne sei mama ho me yesi ohu na obu be osi wanya ma onua no wanya ama me nso saa nete ena yade a obi anu no ma oye yi a president ohino o kantam aka bibia oya oyi yade eto nchen because yade de obi ebetima ache no so ye doctor so ye den doctors na kura nye bebre na aduro no nya adwuma wati ase bofu ayi ni nyina afia ansema yetete no nioma bebre obi timbe ho kura ase udompe no eho awe udompe nso ho we edion ye benden enso ye befa ne saa ma me papa wutie ebia bibi kire oso wachina wutimi nya aduro woti Dr. Sharp de dimonche sankade a na kese ye kire okwan a obefa so a ohun betimi atọ chese enye ahunpopo sese na obi ka se ayi ya frana se obi connection man na obi sem obedi skana na so obeye yi first ya so obi connection man se Italy na apese okwa oye de odo obekọ omu mfeli enti nkrofo na ade omo aba bagigi na ama nkrofo suro connection man for no because di agro ansa na obedu Italy wonu neska wa se na bro otwe hunwi enso nsanka sa na te first obi se o we police panyini anase bibi obedu obi anim kama wanya police mu kwanya eno ane se oye ya na yi se nsu de wanwe ya odi sika no kwampa cho ma me papa wanga se be yira kura neska ni nya nuru ba bia o se ni akọ sa na te ye hu asi wonu se yade abebe nipa abrabom se obu Ghana wo kwa oba wadi frem ne ofibem ohaw bi abebe ni paduanum bia na yeso de enho asuwa no se yebe tenase ni amasunsun ne tumi ni anwode akere yade ma yehu nuro mu ati nuro ase ade a stop sa ade na ade afiro bi bia brabom na obi bia ho atima ade be atono no ode ahonsepene anwode aye adwuma hwese afia papa panyimu pa ayi kakre be ni nti anapa bo nsese ya obi ayese yi no o si walk enso ye da bu ye ni Ghana no na agogo no omobo wonya blaster yi de ye tie se seb stroke aye no nko no kura de nka se ne na pomde ma me papa ya de betima ye obi a enti no wo no me mompa ye se ya de ma me mompa ye se ya de nyo bet se ya de bi afa kwan bi so aba abrabo ma ne ba na wote ne nkan Dr. Sharp the demon chaser ni amemo obi bia atensa me yewa aduro ma na sa me se aduro no antimi anye ya me mfa osika ni me du osika be ma sami metimi atena TV kase so asan aka akire obi biara se metimi aye sa aduro no ade amount na madada wontiri me chiasa ma siam 15,000 Ghana cedi tete de 150 million ma mfa ma me se report ma enemi aba police station bia na o monche Sharp ntu ebasa na kesa me ye 419 me ye wagadre waga ayi brofo ba akore ye frɛ no wagadre wati ase na kesa me ye wagadre 419 azamu ayi ma me papa ha ho mre ma kasa asem wese
maka afia nso me sia sisu bi wa ya no aka me siso nipa ba ko mpo frɛ se otie me ewo Adom TV ana FM ena oye de be odi akire ba na uye meye aduroma na anye yo frewa mema 1 billion what you say ma now so many pardon fro keke what you say unya bi ena mase aka se semu be hu se ye duro ye adwuma o ma ya onom nsa mre anya yinti nipa no wodo ade no bana se bibia anye ya me pa cho betwe me Adom gate na no meba na nze kakre be ye yipa na me ma freeze si e konde buro nya ni nyina mpa cho jatuam meba ya wie bibia ma me papa ha ho ya de esa no eburu adwene ntiase so achachakwata kompo ena emumu eno pa ne ensa me pa cho asma ye ma wa ekọ asma duro me pa cho bitimi di sepe ena ye me de ma wa me pa cho ankwa me to ga na mra agp nwe bi mum yi we na ye video da me pa cho asma duro firi ha no mbeka me pa cho fia me de ma wa eno anu no asma ko se obi was kidney stones nso a firi ase di ba me de ma na eno anu no ya wo yade no bebre wo no ma sei etwere kura epilepsy kura no ena yade no bi wo no ma before ebe ma me gallon ni ya be ma gallon we mu de no bia na aye onioma bi on se etise ne obi bibia ye no anase me mfa se wa buru kakra oburu a osori a wasori na mom na ho ade na nka se kita no ensa no be wiki no enti ne yade we nu yade ebe emani pa no ma ne restore ne nuoma anya sa enka duro ne de enka yade ne bi wo no ma ye nketenkete kwa ne yade ye obi o prostate cancer me pa cho asha roba ba na manya ma wa me pa cho me to ga na mra agp ne nchimentu me pa cho sa na tie Dr. Sharp mfeli pressure stroke kwandam wa me pa cho ye ma ne ko kidney hole in heart me pa cho ye ma ne ko liver problem me pa cho ye ma ne ko ha nkwa nante baabi enya yi ugbe ha ho kwa me pa cho enye aba no kwa ne de sa yade da bia me kasa asem yade wo fie me pa cho breast cancer ye obi wo ye friend sen obi onum nsa obi bi num nsa tio onum nsa wo timi num nsa bro donso gu ne oba da mantimi amfa ba 3 days pa ma na nya nsa na ne nyina ye haban yo haban ye ne ma bebre me tio ne haban betima ya me pa cho eye enioma bebre epilepsy me ye ekọ yade bia me si apafra chachakwata kompo ena mumu nipa nimpo so kasa dada ena bibia makasa na tekwa no mba cho ba mama kasa na ba eno de ye de sa mumu no to nche no ya mfa anwo no me ba cho sa na tie bibi na block kwantie be yi sa nioma na fro me ba cho obi site enya adwuma me ba cho ye enya se condemn ayikura me ba cho ehuna de kura entoto ayimo ma me oba me mfa duro ma me ba cho sa na tie bete so yo wisi ane ye me ba cho ya die bia ye de haban so na ye na oban Dr. Sharp na ma me papa ubehu se sa bibi Ghana anu mankasa no ye gwonioma pa anu ade ye wonura me pa cho etimi ye adwuma ebru adwe ne ntia bebire wonuro ma me papa bebire Ghana anu abibiduro no ye adwuma papa me na me ka kire woni mama makwa bi o anu ma ye de mfidi ahwehwe mu a wonyare nsoso nipa no still a office problem ayi obi o anu ma sciatic edebe enukura no ontimi nya duro hwe o se sciatic ni nya duro me pa cho brasha upon na behwa de ya gani meni bruni ba me firi kransa ni yefra sunsum ni tumi ni anwode o me so a bibia di machi me pa cho ensuo enhoma chamni ade me pa cho bibia me gi bibia di enti bibia di machi ma me papa sa na tie enti me se ne me ye ma me papa numbers in the good TV no so no 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 050 554 19 96 020 489 74 54 020 489 74 54 oba man mafakaswa ka
Kase obesu overhead na so overhead na se afaka economy ma kase obesu ADB bank. Wusi ADB bank e bi se nipa bi ona monum bia se wo read Dr. Sharp me pa cho be every day bi e adwuma. Consultation ye 200 cedi no abo an for yade no. Oba na abo na nso pa cho me mu aduro na otuatua ne kakra. Many broni ba me free class e free ne kranka susu ne tumi ni anwode onso. Dr. Sharp the team. Chesa malatu daga pay. Efia. Efia. I'm sorry atiase. Na yade bia dan wo Ghana. Atiase no bia ho atono. Enti Dr. Sharp na yete no enka no yedana se ono abibidro o se ya sori fie nti wo mehu hospital settings bia ho. Ya sori fie na o de abibidro sanyare wonti wo kɔ hɔ no mu asa enetie